أزول نسوفيس ونسوفيس وانت غير السرير أزول من نبضت شوية ساكرة غفلان تكنيك غير طاردين داين غيجان كان جاوني تصور كي كان السكينة داخل من الديريكت تصور أطاس الحوايج فرد ناوي إلا تغا يوث تمليليت تغا مسا يخرج في الشريف ملال أو كدي مدبر النظام الله جي اس كان عندنا ويد يغني غاف تربات يتهجين إيواس الاثنين باش ديري تمليليت قال الله جي اس كا أو ذا أمكس قارن ذا بي اس بيسكرا يس الفرح ذا مقران يدخل يثيكلت النظام أكا أدنوغال ما زال أدنوغال طونك نزمر أدنى قيم يذون ودناوين غاف أين دي سيرين ذاكينين ذي تمدين تنتيزوزو كتربات يلبزين يندلن القبايل شفتي كانت قاعدة شوية لي زيماج ودوغالغ غورون Voilà, normalement, ça s'améliore شوية مازال شي طوح إلى شوية وقبل ساكنسية grâce à un ami de l'émission signalé غيد logiciel باش نسيي نخدم يس مي مالوروزمون ونصور هذا نسلحو أكن يوثا أكن نولا نكوني غافا كيني دونك نكمل نخدم هكاكي ليميسيون دو سيت مانيير سي ان بو سي فري إما هاث تكنيكمون بالك تسوالي نسدو نيمبورت كوا مي نكوني نخدم أكن نزمر ليسونسيال هاد المليل غير ميكرو اوفير هكا تسواليم دونك خلاكم سريد ميكرو اوفير عند الزمرم هذا ديكيم سكاون فايبر وهذا داويم غاف اين اذا نساوي اما نقديش لاجيسكا اما داين سورتي كان الساكنية جام بروفيز خاص بوغد كرا يسلم بوغد كرا صولا جماعة كرا لي زونجسترمون سي وسيام فلا دا ساكيني يوث تمليليس كنت غامسا قال مدبرن لاجي اس كا اك دونك تغامسا ما شاكويت نكنو دي بادر الخضار ودي بادر الخضار باللي اتسيلي تمليتا كي تغامسا سيمليليتا كتسوالي ما ذي تصويره كي دنبوي دي فيسبوك كي كدر تما نشريف لا الظلمات ينس الظلمات نشريف ملاني كاد نسيم بن عبد الرحمن أو متر مفتاح ليكستريميتير تماين ثمة الفوست إلا جون إيف شاي أو متر بركاني لافوكان لا جي اس 4 دونك دو زافوكان إيدي كان يدس شبايا غير ربي يفض تفض تملي كي تصغمسا كان سلمغا ولا سلعجلان دايني فيه صورنا راه خبرنا كويس لي جورناليست إلا نامي جورناليست نغاسم كان يتضرى تاكيني يند ابارامون لا سيلي دو كومونيكاسيون
وتخدم راه دونك سوا اون كونجي سوا تحبس ونزرى هذا شي تدون دونك افايا كيني ندن كيني تخبرني تخبرن خبرني يد نوتر جورناليست يدي خبرن دونك ينادو زريو ينادو مثلا وزري غارة وسلي غارة ستملي ثكي تغامسا غير شريف ملال دوي يتعاونن اكو تغامسا دو خام ونصيب لا جي اس كا نا السياج اوفيسيال لا جي اس كا هذا شي في تبويد غاف طاس تلوفان فوند الاخبارات على كل حال نصوركم من روكوبيد نبويد ماكسيموم نغاون ثيكاد كتسوالي مام لي ميكروفونينا اي زات نشريت ملال هي كاد ثيكاد دونك الا الهداف الا الشروق اكد النهار ولا شويه ذوينا لا جي اس كا الميكروفون ديال لا جي اس كا وتنوال هذه هنا دونك فوالا هي ابسون داش في دبوي شريف ملال يغالد غاف سورتو غاف لا سونكسيوني يعني لا جي اس كا يناد ليسونسيال تينا لي 3 بوان الرنت تنتيد دونك ولا شغل الفلسفه ياك ماذا ينظن لا سونكسيون يعني النتسا يناتيد نتسا وننتيد يعني يناتيد متر بركاني لافوكا لا جي اس كا يون لافوكا لا جي اس كا يناد لا سسبونسيون عامين وتكيسنا راه خاص يعني il n'y a plus de proposition باش لا رادياسيون افي اكسنت دونك فوالا تاكيد فايكيني بغيت يعني غاف la démission qui n'a jamais été question pour moi de démissionner يناد ويدي دي بوين كيني فانا بيرتوربين لا جي اس كا يناد بلي يجمع الحال يناد هذا يروح كونترانسن الشرع كوم اون كيسقارن ديفاماسيون يسمى ديفاماسيون فوالا الحقيقه شحال هاكيني عندنا الدور تاعي كي يهضرن ديك غميسن مام بدل لا بريس سبورتيف بويت باللي شريف ملال اسمي كان يعدى يتعدى تمليليتني اكو لا جي اس كاز المريخ يفرض وكتبت غميسن باللي شريف ملال يزمل الحال ديميسيونير تبويد الهضره ومن بعد فوالا من بعد يتطروال في فيسبوك ولاد نكوني سلان إيويا ذاك إدي ساونا نسيوتيا فيا كيني أنا كنت نقبل راه معنا سيت رياليتي ذا شوي عطل شريف ملان إيمي وديال راه غافايا كيني يتجا دونك اما الفغي ديك يفرض ولا فاكيني غادي يحبس لا لوميرني باسكو متمسك يتكرن ان بو بارتو يتمورت القبايل ما الجال ساي ما تكشمال ما تلمس الغابه بقى على خير الغابه دونك فوالا دا شو كانت ولا عندها وني تساعدها بوتيتر دا شي دينا شريف ملال جوستومون غاف تمثالينا كينيا اسيدي نسل اذا شدينا غاف لا سسبونسيون لا سسبونسيون يعني اسيدي نسل يشريف ملال اذا شو يدينا اصوات اصوات ورس فوالا شريف ملال اذا شدينا في لا سسبونسيون Alhamdulillah, on a récupéré les PowerPoint. Maintenant, on va se sacrifier pour ce club-là. Nous sommes prêts à se sacrifier. Je pense qu'on dérange beaucoup. On est toujours, nous sommes en place. On va continuer notre projet jusqu'à la fin de saison. Le public est très guéri. Les PowerPoint. Alhamdulillah, on a récupéré les PowerPoint. Maintenant, on va se sacrifier pour ce club-là. Nous sommes prêts à se sacrifier. Je pense que on dérange beaucoup. On est toujours, nous sommes en place.
on va continuer notre projet jusqu'à la fin de saison. دونك ينادى هذه كمل جوسكا لا فان سيزون غادي يساكريفي في البروجي السلام سيد هذا نسلتو هذا شي ديالنا غاف لا ديميسيون يعني نبدا السونورا كاين بوزيد قلنا تليفون من بعد مدلات ملي ساكنين دوماجو د حضيراتي وندم بوين لي زيماج سيمان سنت وتخبرنا راه ماشي حاجه نكوني الطاسيارات تملي تكيني سي دوماج فوالا اسيد نسل يشرف ملال اذا كنت النظام Écoute, c'est après le match Nil Malek, j'ai jamais prononcé la démission, jamais regardé du tout. Je pense que c'est là une diffamation centrale, mais les gens, et tout cela, ils connaissent, on a, j'ai pas trouvé des personnes des arguments, je pense. Je sais que justement, c'est la rumeur, c'est la diffamation. Je condamne que les actes وكذلك خدمنا شغل بصح جيت تري افيكتي باسكو كنت ولا ما تقول ساكي جو بونس كنت نخدم على العاليه نخدم على لونكادرمون خير ديالي ندير اون فو دوني نوتر ديمونسيون الكلوب ديالنا عندها نولا تمغلي تجدات نبغى نشوف اون فاتيري لا جيستا ديالو واش تكتشف في الخدمه سند ولا غادي نبدي نلعب لو ماتش لي جون بدا من لا ديريكسيون من les joueurs, tout ça, je pense que c'est un acte grave à condamner. Je pense que les gens qui vont dans la dynamique, dans les objectifs du club où c'est Guy, parce que je pense qu'on bien, j'attends sa place, je pense qu'on va pas l'émission, on va c'est bientôt. Les gens ils attaquent en justice, on va dévoiler beaucoup de choses. On ne laisse pas casser le travail de la nouvelle direction. فوالا ما تفهم سيدنا يودا سيدنا سليكي كلت النظام ذا شي دينا شريف ملال غاف لا ديميسيون في لا سسبونسيون ديالنا Écoute, après le match Nil Malek, j'ai jamais prononcé la démission, jamais regardé du tout. Je pense que là, c'est une diffamation centrale, mais les gens, et tout cela, ils connaissent, on a, j'ai pas autorisé des personnes à regarder, je pense. Je sais que justement, c'est la rumeur, c'est la diffamation. Je condamne que les actes وكذلك خدمنا شغل بصح جيت تري افيكتي باسكو كنت ولا ما تقول ساكي جو بونس كنت نخدم على العاليه نخدم على لونكادرمون خير ديالي ندير اون فو دوني نوتر ديمونسيون الكلوب ديالنا عندها نولا تمغلي تجدات نبغى نشوف اون فاتيري لا جيستا ديالو واش تكتشف في الخدمه سند ولا غادي نبدي نلعب لو ماتش لي جون بدا من لا ديريكسيون من les joueurs, tout ça, je pense que c'est un acte grave à condamner. Je pense que les gens qui vont dans la dynamique, dans les objectifs du club où c'est Guy, parce que je pense qu'on bien, j'attends sa place, je pense qu'on va pas l'émission, on va les dénoncer bientôt. Les gens ils attaquent en justice, on va dévoiler beaucoup de choses. On ne les laisse pas casser le travail de la nouvelle direction. فوالا باش لينا شريف ملال غاف لا ديميسيون اي دي فون il a été évoqué la presse دونك تلحق شحال هيك اذا ساكنين يدي بوين اول فلاس ذا شو اكد سلاميه تلا لا سوبونسيون ينس بور 2 ans elle se poursuit voilà donc le recours ويصور دونك صور ليكيب يدو في عن دوسي ناس وصورات convaincu la commission de recours ou la commission de recours elle a maintenu la sanction contre Chérif Mellal يسين يسبوسن ودا شو كان كسنت لنا la proposition de radiation à vie donc فوالا دا شو ند باللي متر فوالا متر بركاين ند باللي يعني ويا شريف من ند باللي روحنا التريبيونال سبورتيف الجيريان لو طاس ومن بعد ميلا ود بنا الحقنسن هذا روح هذا التريبيونال ذي ثما لا سويس نزمر مام نسل ذا شو ادينا لافوكا بوغاتون متر بركاني اسيد نسل ذا شو ادينا اكزاكتومون غفايا كيني سل تسيد متر بركاني
a été rendu et croyez-moi, je n'étais pas étonné. Donc, la commission de recours a revu un petit peu la décision, à savoir la confirmation de la suspension du président à 2 ans d'activité, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de proposition de radiation. Et comme on est sûr de nos arguments, on va suivre les étapes qu'il faut pour réhabiliter le président et aussi réhabiliter la GSK. On va saisir le cas de Lausanne. فوالا دونك تسلم سيد يمتر بالكاني داش ديالنا غاف كيني فوالا دونك دوا كيني يدير ليسونسيال يعني بين يدينا يدير لنا تقولنا كيني يدير لنا لا كونفيرونس دو بريس كيني اماكن امبروفيزي على فافيت وضرارا d'habitude, surtout les conférences de presse, il d'un petit mot, juste un petit mot de Gwyneth. Donc voilà, السكيني ودير والو انودي السوالن انظر انودي السوالن اسيدنسن الزول الزول لا سلامة انودي السوالن ربحتي بوغني دوزيام فوا رابح دي بورني لا سلامة كربح امتي تسيليض والله الحمد لله كيما صافا والله صافا الحمد لله اميك اخلا غاد تقشع كان خرن عقوبه كي خمنا كاين من يجبد في بيخور بطل بيه وسكيسنا راه فوالا تاكي تمر البطل نعم تاكي تمر البطل ترى وين يسد الرجل في الفوتبول يون ما يلا دي الرجل سي فري تسوى انت اللي دي الرجل انجوست هكا تيلين دي الرجل انجوست سابليك ولا اللي الرجل مي سون انجوست زعما la raison de plus fort est toujours la meilleure. Il y a quelqu'un. Voilà, donc je vois qu'il le problème. شايف الدنيا ترى يعني ذا شي تسوالي ضبوايا كيميا تولى البطل واجي اشو تحقرني امي تحقرني تصدموا ولا وي اديني لا ما فريت تصدمت تقرا خاصة تعقبنا بصح تعقب لنا واش تاكي تعقب بايز هما سوبروسي وي مي تورا نتا يسال لي ركور سي با لا فان ظلم كي تواخذ من لا جوستيس اما سبورتيف اما هنا هي دي ركور تورا ذاكينيا يخدم بروميير ركور وتقبلنا راه تورا يروح على التريبيونال سبورتيف الجيريان هي ان تريبيونال سبورتيف الجيريان دونك هذه يروح لدينا اللي يقدم لي زارغيومون الناس لازم الحال كلشي يسمعون ما الى التريبيونال نيو وتسمح انا راه هذه يروح على التريبيونال الى سويس كي اللي هي لا فيفا فوالا كيتلاحوا لا جوستيس ميم نكونوا ذاكيين كونداني نون بروميير انستونس يفي ان ركور يروح على لاكور ومن بعد لاكور سوبريم اي انسي دو سويت سي كوم سا ان شاء الله حاشا الخير هذه ان شاء الله نكون دايرين نتمنى نكون لو سويت با ان شاء الله غادي يربح البروسي الناس فوالا يفو كي المانتيان هذه يدفع في الحق سي نورمال ان شاء الله فوالا لا راضي الحال شويه بيان سور صغير الحال بيان سور غضب كل حال مي ديجا فما هي رياليتي صافي غادي وليون الباطل صافي يسوسف Non, il y a une réalité, il faut كنا تسمى وتسمى لا الحقيقة دفع في الحقيقة فوالا تنمرتي ولا عميرو شو تسوي فوالا الحقيقة
فوالا تنمرتي كنعدي غير نسوي لدعمي روش لوطر لين فوالا راه دوايض صاحب سلامة الزول عمي روش لا سلامك صباح سلامك الدمو صباح لاباس والله صباح الحمد لله نعم لكن لا عقوبة من هذا غامي لا عقوبة نينك ما كتناش تروا بغازرا كتناش ماذا تزنو زرارة ما كتناش خطير وسكي سنارة تينا العقوبة ني لا سونكسيون في عنا نتا وسكي سنارة فوالا هذاك تموت البطل تورا انت كاين زمر هذا دينا كتموت البطل يفو يلا لا جوستيس انا ترى نتفاهم والله تموت البطل والله ما فنجي والله هذاك هو التصوري ما قول الخم من هذيك ولا دات على فيصل لا تويت والله هاد يا ولد الحقيقه ما يبغى ربي اي خلاص داين اتداوين ان شاء الله تداوي الحبس الى سويس فوالا ما يبغى ربي والله هذاك هو التصوري فركي من اللي الزرار ذلك الزهاليه هاد يا ويت تديرها في الحقيقه تودي لي نديرها في الجهات كابيليتي بورتور وي باسكو لاني كان انا بزعما تكيركيتينا في المل رقم ثاني ما اشتكك وتيام فاضي ولا قرا ميم با وي هذا من القبال وجينا هذا القبال سيرفي وي ما تقدموا هكذا لا ميرسي هيا بقى على خير هيا بسلامة دونك كاين وكاين دير لنا الساكنين لا جي اس كان تلا دي كونفيرونس دو بريس دوماج ود نحضر لهم ودخبرنا لهم ودنسلا لهم ونسلا يستني بالك نستقسم ان بو بلوس شو كان دغات تقوليت ايمين دلا لا كونفيرونس دو بريس ساكنين يخبر شريف ملال بلي افيك لا ديريكسيون لا جوناس اي دي سبور اثنا انستالين لي كاميرا دو سيرفيونس الو اذا كني السادن واذا كيتوخمن الى خزرن باللي هذه لي بروبليم ما الى ازول نصر امس الخير الدموح امس الخير ام تيتسير صبا لا باس الحمد لله كاين الحمد لله ام كويس اقلا قاسكي ضغط شي طوح نروح على البحر الصون بدل على ذا وانت بتي بارادين عندها وهذاك كان نصب كان كاروبيا الدموح بتربيا ساكي كان يقرضن عند الغيغاد روح بتي بارادين على سيدي خليفه وبعد كان ذاك يخرف كان سنقار نكون ذاكي وي بدل علي بصحتكم مالا الله يسلمك اما ديجا ديني تصليت الساكن يخدم اون كونفيرونس دو باريس والله ما نسلايش ان با ايتي نونسي فيسبوك مثلا لاباج فيسبوك جي اس كتحبس فيزيبلمون تحبس يعني ريان نو ميم با انونسي بلي غاتسيري لا كونفيرونس دو باريس ساكيني دونك فان دي سالنسيا وسيا انك بلي يا دي ديكلاراسيون vis-à-vis de la suspension de 2 ans شريف ملال اللي maintenu وديرني هناك تمست la démission il n'a pas été question pour moi démissionnaire voilà هناك ويدي يشوف الله الامريكيه اثناء تاكي اون جوستيس فوالا ذا شي سوالي داك الشيء ساكن ديني غدموح ونيفاني تروح دموح باسكو ما قلنا عينو كيسي ضراني روح راه ما قلنا سين لعيبه ثلاثه لعيبه رقمنتيت ناس الدور جو بونس با كاين كاع ديكوراج بور مون كيني ديجا زرير بلي تروح راه سي امبوسيبل يخدم المستحيل وقت اللي تفلاج ياسكا ابرد دا تفرنسين ثلاثة 10 100 رقمنتيد عبيج لاج ياسكا تاكينا كيف تمانا قروي فهمه
دي انتشر الدنيا زري غارة السوجي بساقيا مقلا كان اشتاكيا لا فايكين خل محسوب إلا رياجي شو كان أدنيني كم ذاك لا ديميسيون كاين غوري نكي غورين يشبه ربي يعطل شويه باش يرياجي باسكو جوست ابري الماتش نيل المريخ توكتبت ذوك الجورنال باللي يقرد باللي ما هذا ديميسيوني سي تو رومور مي تفضل ديك سولون سون انتوراج زاد كيكتب لاباريس نكون غورنا هي دونك il aurait dû réagir سوا ثاني كاين غوري وتعطل لا هامي رياجي راه تو تسويت سي والله يجي الحاله كيناك وي فو فوار ديرانت يعني لي سيبورتور ما قلنا عندي لا رياكسيون ديجا نكون اونيتي كونتر الغاشي غنفير كمان وي ديرانت il faut pas faire des déclarations à chaud déjà بيد ربي ما متفقين مانيس les déclarations à chaud ثاني سانكساسن كيني بيد ربي كيني تراوك سي مون افي بيرسونيل كيني الهامي جاكا كيناك تلوفت اتشي جاكا كي او ميم طون كيقر هادي السوسه مليح هو كان هادي والي كنقارن كل وي يعني بور موا سي بيان إلا با في دي ديكلاراسيون تو تويت اشو هادي يجي الحاله انا ديرانت مالا يولي بلي هي دي فوس ديكلاراسيون ا غوش ا دروات او بيان او نيفو دي جورناليست فيسبوك كي سي مون كونسيير سكا اي الو وي وي كنسل vaut mieux qu'il ne fait pas de déclaration. Oui. Et c'est vrai, vu sous un angle, c'est vrai. C'est possible à finir, c'est pour voir que vont réagir. Est-ce que تفضل de la rumeur كاينين يعني تروح هذا النصر تفضل la rumeur كاينين est-ce que يقوم كلام النصر كوبي ذا النصر وزرا غير بوركوا وقت الصغور غندا معليش ني اكيد في سو لونغ الا كتب النظام كاينين سا بو كومبروندر ذو الصح هذه زار هذه ولي كومون فو رياجير لي جون مي تيغني il faut pas inquiéter les gens زرت بلي ستو رومور il faut تم démonter normalement كا مون افي انا نورمالمون نكون نتابع راشيون اش تعطر ترى ما كذا نتابع عند تكتب الحاجه نغونكس عن خاطي سي با بور توت شوز خاطي سي با بور توت شوز سي تمثل تمتكيني كاين دو مون بوين دو فيو الي سوفيزامون غراف باش لو لوندومان الى غادي لي رياكسيون اوفيسيال. C'est pas nécessairement une conférence de presse, un petit mot, un petit communiqué qui démontre pourquoi. C'est pour rassurer des annonceurs, des sponsors, RZ. Il faut les rassurer, mais c'est uniquement le public. ايه صح محمد انا ديرانتور ما قلنا نتابع كان لي ديكلاراسيون ديالنا كانت تولاشيا ستافير ماشي روحنا لما قلنا كان لا بوليميكا ديالنا ديستوفان الحاجات كدير ريبوندي كاين بور موا سي دي تروك بيدون وي تفهم على النصر وكني غير توت كريا ديال رياجي قراكيت تشكي على تيلي تمثل كم تكيني تم قران une démission d'un président d'un club, c'est suffisamment grave. La cellule de communication, il est absent pour l'instant. Et non, Néacid, bon, un petit mot sur Internet, sur la page Facebook, non, ça va calmer, ça va arrêter. Mais شحال كاينين يوقف لاعبين كونتر المريخ ميدا ساكنين سي ان بو ترو بصح كاين كي تهضر بيرسونيلمون لي فري سيبورتور دو لا جياسكا يعني ظلم باللي سي با ان تيب
يعني غير يجي لاجياسكا كان هكا يخدم المستحيل هو كان تيطوف ابري ناكي 2 3 ناكي ديزان ولا بيان سونتين دو بيرسون رقمنتي ديجا كي لاجياسكا كاين ديجا اسام زوارو سوف غايا كنا كان يجي لاجياسكا شي مالو قروي بون يجي على الحاله في السبورت إيه سينان يلا هضور نارجمنتيد يجب على الحال تلحقيو سنين يعطون يهضر بيك الكموتة البريزيدون هكينا تشوف تروكيل راه راه يخدم راه يتسين هادي يخدم المستحيل ناس كنقارن دا جديد الدومين هكيا يعني ماشي بنادم اكس عندك اكسبيريونس ناغي الو اسكيفي راه يخدم راه يخدم بون ستاف يعني دي كونسيي يعني تعاون يعني افيك دي كونساي معيبود مشاي هذا يخدم يغلط طون زون طون نستعرض اللي طون زون طون يغلط ما تولي اللي تعرفني طون يقيس نعرف ديجا عندها صافي واحد 2 موا انفا واحد 2 سيمان هكا صافي 2 موا يدمي يعني يسون ساد موح درت عاديني في لا سونكسيون ديال 2 زون هذيك كاين تواليغ باللي غتصوب جي ان دوت la fédération la ligue nationale نعاودنا كيكتفن التمثال ثكينس زرير باللي غتصوب تغيمرا عامين بوتيتر غتصوب على 6 موا انا شفو غادي نجبد لونجسترمون يدينا بوساكيا غتصوب على 6 موا ديجا ثاني ساعه واحد 2 موا من 3 موا ديالو 3 موا نيفون يقدر ربي استكسن لي 2 زون ان شاء الله استكسن يعني كنقارن جي ان دوت يعني مقور مليح تصب توتر 6 موا ديجا انا كسنا غادي 3 بوان ديجا قال غير واحد كيم باطاي تاع واحد مازاليش نربح حاجه نربح كيم باطاي انا لو ساكنه فيغونت انت فيغونت هذه يمكنك اكني لا تورا كاينه راه يسنقاس صحه وهذه الحاجه يقلهان ينكوني لا جيستا ميم لي سيبورتور انا تولي باللي يعني بور لانستون لي سيبورتور نتلعب كاين كالكوزان كاين كيدي تفرج كيوفري اي توري فوق نوزنات يوغالنا روفري ماشي نكوني اري اوجين روفري يتفنسني الوغ يسكيفي كيني بويط ربي اثن دون البون شومان راه يتعاون راه يخدم ابروبو ولا بلي خلال غاشي مستوى لنا دابا حقا ثاني مي قال لي لا الو وي كيسلا قارن بلي عفو بروجي ينيغي داكا ابري هكا ثورا نكون قال نتا غير لاجياسكا كاين كتعطي لي وكره دوغال دون 3 زون دوغال ولا باللي زيغنت يعني الى اكسيليري لاني ديرنيير نقول لا دوزيام بلاص تروح لا بروميير بلاص كنقارن على شعره معليش مي ثورا يا ان شونجمون دو بروغرام مادام واحد ثورا نكون عاقل نروح على لا شامبيونز ليغ اي تتسالى جوما سي كالكان دو فورماتور با كالكان كيجيو لي كنقارن نكون لي كوب نا لي شامبيونا نا سي كالكان يفورم دي جوار انت تيغن تحمل لي زاليرو تورا على الكوب على لافريك هاديو غالا يلعب شامبيونا تيحمل هذه دي جان هذه خدمنا بون جروب اخذ من لا كولوزيون اخذ من بوغاراسن اي تورا نكون جياسكا سولف سلي تيتر الوغ تورا نكون ماكلا اون فا با باتيني يعني ماشي تورا ماكلا لا جياسكا تبغى تلحو كنقار عن اكزومبل تبغى تلحو 100 الور نكون غتسنى على 60 الور ماكلا تبغى تلحو 100 الور تلحو 100 الور انتو غالا تفير نلحو 80 انا 60 الور الوغ تسد لا شامبيونز ليغ كاين تنلعب تورا ما كش ملي بول الله يبارك
هذا ولا حد من كوني ماشي مارا لي بول اخويا نكمل لي شامبيونا نار كونسونطري لا كوب دالجيري يعني بيانتو ديسي 3 موا 4 موا لا كوب دالجيري هذايا كان تورا نتمنى ان شاء الله عاشوا هذا الماتش نيم مسكره وي كي ناس سنيني ان شاء الله غادي نربح الماتش ان شاء الله. سي فري مسكره ما سي با درستي زعما تسد هادشي نربح هكا نخدم الحساب هادشي نربح نو faut faire attention parce que Guinée asnini بلي استثمار بلي باسكو Guinée il était champion en Ligue 2 alors يعني il faut كان نسرسق جارنا على القاعه نحسب مليح ترى نكونيو il faut كان انا نخدم قرونا انا نربح معنا هاك نهار الجي ما نحكروهاش تنحقر قدامو بسكريا كيني قالك طوال مولوديا افيك لارما دانيه يتخدم مع كوك في ماتش نولي 5 جويي قدامو حتى العين لينا يعني ماشي يعني لي زيكيب كيما كي نقارن كنا مويانا كوك ولا حتى راه مويانا دابو يعني دي شامبيون الجيريان يسعى يعني دي كرون جوار les joueurs ils sont limités. Après, il y a quelques clubs qui sont sortis plus par rapport à d'autres clubs, mais à chaud, vous connaissez, pardon. ساعات كلنا نكونوا ساعات لي جوارنا ديجا با مال اقلا بدا ماتش نول ملاحه ديجا سي الحاجه العاليه بود ان بوان يفرع هذا كان مش ان شاء الله قرغره نربح هكا كي سور سيرتان مي كومام لا جياسكير فوق تخدم ملي قروج بسكراكي ماشي حاجه تاع تمسخير ولا يفوك اساسا خشر نسنا القاعه هذا عندنا بالون يكون يونا ديال الفانكانيس كل يوم يزرع بالون سار يروح ان شاء الله نربح نورمالمون انا نربح ان شاء الله ان شاء الله انا نربح 2-0 كذا انا 2-0 ان شاء الله ماركينا لك انا ان شاء الله بن بوطني يعطي الصحه اللي تيبيني شكرا خدمه اكسيتيرا ابري ذاك هاتنا كان سلاش نص يعني تشترك راسها الوي عطيك المريخ يعني شوف خير لا دابا شوف مليح يعني جيتي يا في دي زوكازيون المريخ وكان الماركين يقراصا بن يعطي الصحه ديجا كل الناس في الحقيس شو ان شاء الله كان ندير بالغربي فوق يركز يمانيس باسكو موراش ديغا نكون ديغا ديك شوف دون ان تونيل نراطاج شاك فوا فوق يسرس العقليش ما يوليش مرا دي ماركين غادي يفكروا داك لي سيغنال زادوس كنقارنوا خني الجي ما يتحاسبوش بيناتهم ولا حد الحسد ني بوكاراسن يزمر دي ماركين يفكروا داك لي سالي ماركين انا دينا واش تاكي وغادي كل لي سيبورتور لا جياسكي العنان صوت الهضره الشريك لا نجيو تركز هكا ترونكي والله ما نعرفو ما يعرفني كيما راه يعني ما راه هضره مي قرا هكايا بور لا جياس طموح سورتو كوني مراني دي زغربا بون على هذا كي تورا نسد نساعدك راه بوسنت دي مولان دي حفا دي مدوكال الجيران اكسيتيرا راونا غدولي نتامور هذا صراحه نسكر نسى بطون اشو نكوني مرن اللي تاني الغرفه طموح لاجياسكا كي نحكوا ضرب انك ما تصرف طموح نعرف في داش فوا والله عرفتي كل رجوله في الخدمه هو كان هذولي غير الماتش هو كان هذولي غير الماتش سي با لا بال نخدم لا بوليميك نغ سونكسيوني ندير لي ماتش وي كلو نغ رقماتني نغ تسبقيران وبور لانستون اللي ندير نورمالمون يعني نبت الميور سيبورتور كاينين غوريا لي ميور سيبورتور كلامي اون الجيريا لي فاميليان الكرياج كوتي فاميليال كسنت راجلي سامير اون فاس كيف نقال كوتي التونال نقال لي ولا حتى نوقت غمان تورنا تغيما الله يبارك
مابقاش يخدمان اسنين كانس العقل كان هنا تواني ميركب لي سيبورتور تشجعوا تاعها لو كان تعدى من 11 لعيبه كي كيركبان الو حبسنا 10 تاكي اسمنا كان حبسنا 10 اسمنا ديت تونس حبسنا 10 هذو 10 هذو غال واحد هنا انا ديال كما ديال الحشامه هذه ريكويدين غاتسير كاين خاطيان هذاك سوس ممكن تكرام طارزون هذا ركبه الو ريسكي فيه كون يهضر بيا كون اقلاك ديت مثلا اقلاك القبايل مره اقلاك ديما زيغنا ديني تقرا القبايل والقبايل انا ذيغنت لن اعرف اني حمل لاجياس كان كاين شاغين دوكا هو ذي اعرف اوريجين عرب هما حمل لاجيات باسكو تحملن حمل انت في ترينوس حمل انت كان قارن تلعب في النيف تحملها الخساره واش كاين كذا كان تنميرتي النصر مرحبا يسا الجويه ميرسي النصر الصحه بقاو على خير بون ميرسي النصر تنميرتي ميرسي فوالا دونك نخلص كان une petite pause ولا دنوغال نكمل دي سري ذاكين أصور اليوم مثلا هذاك الشغل ثاني لهم الو الزول اسلم الزول لا كدموه الزول انوي غادي يسولن يوسف توجور سي فرنسا يوسف دي فرنسا انت اللي يوسف صافا الحمد لله كي صافا اخلاق مولو سي بون عرفتي صافا تحية الحمد لله هذه هي شويه شويه كان داش راه دينيف شريك مثلا كيكون تفراك ليميسيون ديالي زانفورماسيون كاين ساعه كيف كوني دي زرانو السنه الدكتوراج لا جيسكا وي مثلا لا ريمور الزواري لا ريمور لا ديميسيون ويتاخير وي سينا ويفانا ربي والسالم مزوراني كانت يحبس من الهادي ديرو السالم مزوراني كانت يخدم ديكلاراسيون absolument مقروض باسكو كومام سي كراف ديكلاراسيون سور بلاص وي اديني بلي كتبايا كي سيريمون باش تشطب اثني اسيوري ميم باش ليميت ديالنا درنا وكتبنا لك فوالا وي absolument او فانا ربي وي او فانا ربي وسالني كي مزوره غادي يهضر والسلسالي وياكي وما يدني غير نقول تدني غير باش تحيمي جا تحبس لا ريميراكي absolument ما بين يعني لا صاكتي كي ترى نشري في ملال لي طراو انا قالت انا رانتنتي الحمد لله وي ما وصلتش كي شتي انا كدوزو دا كوتي غير مرات وايد البطل فاش وايد البطل باسكو ديجا لاندي جا واحد يهضر افون ديجا سدي روح شريف ملال فون هي بريزيدون لا جي اس كا باش يهضر لي بريزيدون الجزائر دار داخل لي صوت بيان في الفيع في الشراء واش شو ديال وي دا كنت ياكي كيغاب الحال باسكو سي فان سيدي هضران صار نشري في ملال مي واش شو قلنا وي كنت نيفان ما خزر راك باسكو داك جي اس كا حاجه كاع توجور جي اس كا نكون جي اس كا باسكو جي اس كا مقرض جي اس كا ما دير لا كابيلي
توجور خدمنا على حساب النظام في حياة ما نشوفوا كاين ديتاي تورا شتي من هذه خماروك ارتيكيا لي زانطوسا كذا كيرا تمورت الجزائر تورا ما في كناس سنقصنا سيد كسناس اثاني لا واش لاني ريكورني غادي نخدم الله شويش لينا غاس كناس تفكر لينا استكسن عامين كاسني تكسن وي ابسوليومون ذا شو كنسوالي انا كيني ديجا وتصاوب راه دينا باسكو وكيس ديخمنا كلا عقب هاكيا وكيس ديخمنا كلا صوم تاكي زران بلي وزكزترا راه صوم تاكي زران بلي غلطان ديس ابسوليومون بودا مومو تصوب نرسي وانا طروا مو هكا راه تخدم ابسوليومون وي غيرنا غادي تبدو دوسه مرزات اوفيسيال كي راه تخدم والسافنا غادي يروح على سويس امبوسيبل ان شاء الله سي كي فا سباسي فوالا واستافنا راه تمو هذا كان يتمورت كي راه تنقصنا زرت تمورت كما كيتخدم بعد كي كيقول لك اوفانا ربي يشرف من الدار يزرع كنت يسعى سكوس المكسي داكي الفوتبول كاع الجيريان يزرع كومون سا سباس هذه ترى نيس كون ربي يعسكر ليكيبيس هذه يخدم كاين شغايس الصفر هذه يخدم كاين في قرا كاين 100 كاين شغايس وي ماشي ديال بركانه كاين زرا كومون سا سباس تمورت الجزائر انت عارف ماشي تمورت نظام زرا كومون سا سباس لي شوز وي او فانا ربي ديالو كان ليكيبيس يوم كادري ليكيبيس ابري كلشي سير التيران كل صح ابسوليومون كي بقرا كنسى ليسونسيال سي تريونغ فير فوالا يقدر يقيم كذا لا باز كي ابري الحوايج نظن يزرعكم موسى سباسا بهذا الجزائر مثل يحونا كش دفير كشي حوش دفير وصاي اكيد الحب هذا الجزائر هو العالي هذا ولكن ليسونسيال لي سوبورتور جي اس كاعطينا ولكن تاسي لنا تاسي تسدينا وفنا ربي شويه يكون دي ضراره باسكو يقرا كنا ادن زوار ديجا لا فان بيضا لا فان وي اقيا غنكوماسي تورين كوماسي شامبيونا خمم لا كوب دافريكا كيا انا كي نروح ندير خمم بروجي ادمينستراسيون خمم بروجي اون ديري دو 3 ans 4 ans ادو حط لي ريزولتا وي انا كي لا ليغ دي شامبيون كي غنروح فايسي غنيحو مليح ديس وكنا انا تناوي وي انا كنيحو ثلاثه نلعب نيو الماتش مزورو ربحان مازال يخلوغينا راه يا اخي ربحان لعبهم برومي ماتش ربحان وي يعني كونتر المغرب لانت النقصات لانت الزايدات لانت لي بوان نيجاتيف لي بوان بوزيتيف مي انفلاس ويقرا تنايم انا غتسبيم هي كي باسكو ديتساور الحاجه وي ولاش ديجا دياوي او فانا ربي لي سيبورتور جا داك يزفر لي تيبنسل هذاك يدير ادمينستراسيون وين لاي كانوا دوكا تاع السنه كنت خير ساكينا دقيقه سيبورتي كان سيبورتي ليكيب لا جي اس كا ابسوليومون هذاك الصح اون بليس هذا كوماسي شامبيونا بوين دان ان بوين نول سي فري اتخزر هكا روح نتاغ دو بوين كونتر ريو اس ان دي سي فري ندور اي تو مي كوم دابيتيد هذه قيمه جوست ان بوين باسكو على الاكستيريور اون بليس سيتي ان بروميير ماتش ويقال ديريكتمون ديجا روح نتا 3 بوان شويه ليكيبا كي تخرج شويه ليكيبا كي خاطر الناس دون ديما تيرسل راه قاعده ان شاء الله ان شاء الله باسكو لادمينستراسيون بغانا نخدمن لونتوراج كل ليكيب بغانا نخدمن بغانا سير بروفيسيونيل انفاسنا ندوي يسي ونهضر راه كاينه كتوره لا فان دو سيزون خدمنا الدنيا حسابها مين ديتو راه يروح لا فان دو سيزون ثاني كلاسي دوزيام خسر لا كوب دارجي لا فينال فوالا لي ريزولتا نقول لك قرا سنين ديجا برومي ماتش ديجا اثني كريتيكينا هاد النهضره سنين شويه ليكيب نهايه ليكيب خاطي تروح بين بضا ذات الرجال اللي خملا فان السيزون ابا تقيمنا في طابيا بدينا نصالح لي سيبورتور الوايت مغلينا اللي قال لنا بوزيتيف ابسوليومون وي هو العالي نجيب ان شاء الله على قبائلكم جينيرال لي سيبورتور لا جي اس كا ان شاء الله هذه لك في لا جي اس كا السيرفيس سبورتيف هذه بروفيسيوناليز السيبورتور لا جي اس كا لادمينستراسيون لا جي اس كا السيد الخماني شغال يصفر هذو تورين كان لي كلوب لا جي اس كا هذو كونسونطري سور تريونغل فير وان شاء الله على الخير هذه نرزق ان شاء الله ان شاء الله تنميرت
تنميرت يوسف. بونسواري تسلمك في القبيله ونجينا لكم من دلع. مرحبا سلامي تنميرتك يا يوسف. هيا بسلامة سلامة. سلامة. يوسف دي فرنسا دي السول ادينا كان بديت تسوي اول غاف لي ماتش دي دون الاستاد اللي قلنا له من نوفمبر تانا بلاصين لي كاميرا دو سيرفيونس شري من الغاير كي غير فايتيني لي سوبورتور اسني خار حاضروا تي وذاكني يسوين لي كميجاني وذاك زمان ناخذ من لي فيولونس الاستاد انت لي كاميرا دو سيرفيونس ثاني تطفون يورا اوتوماتيكمون اثني ديدونتيفيين دونك هذا روحنا الشراء il vaut mieux يناون حذروا وتصروا ستاروا تسوي دار لي في ميجان باسكو لا جي اس كا شاك فوا هذا ديبوز بلانت غافي دار الطفس لي كاميرا خدميتين طافيك لو كونكور لا دي جي اس لا ديريكسيون دو لا جونيس دي سبور يناد دي بودا ولا فايكيني دان دي تملي تاكيني نكمل بالك كان عندنا وكرا يسلن سيا وسيا الساكنين يبدا وسم زوارو نودي السوالة أزول بخير أزول لا سلامة نودي السوالة لاباس صباح والله صافا الحمد لله ودي السوالة الحمد لله quelqu'un de nouveau qui قارن quelqu'un de nouveau أنا ود quelqu'un de nouveau de nouveau qui n'a jamais appelé نعم qui n'a jamais appelé qui a beaucoup essayé d'appeler l'année passée mais il n'a jamais appelé اي مي اني وين غادي اسمي تسعد يسب معليش نكيني علي بني عمران بومرداس علي بني عمران دي بومرداس لا سلمي يا الناس نكني c'est toute une région c'est des fervents supporters de la GSK سكوسمينغ دنو في GSK oui c'est très bien bah c'est très bien لا سلمي voilà c'est-à-dire intervenir sur le sujet intégrer Monsieur Mella, les supporters caca. Oui, allez-y. Moi, je vois que c'est pas le moment de faire la polémique. C'est pas le moment de verser dans la polémique et c'est pas le moment de créer des problèmes pour la GSK. Oui. D'accord. Oui. Ce n'est que le début, malgré que Monsieur Mella n'a pas fait un bon recrutement, il n'a pas renforcé l'équipe, il faut le dire. Oui. Ouais, moi je dis qu'il n'a pas renforcé l'équipe, surtout côté l'attaque. On a toujours un problème au niveau de l'attaque. Je me demande pourquoi on n'apprend pas les leçons, c'est-à-dire il fallait recruter beaucoup d'attaquants et moins de défenseurs et moins de milieux de terrain. Oui. D'accord. Ok. كمل لا كوميونيكاسيون يسوي لنا تكوب لا كوميونيكاسيون كوبيت لا كوميونيكاسيون هنا كديريت فوالا جو سوي ديزولي سي روحك الو Oui, c'est toujours mon passage. Oui, j'ai vu. Oui. Merci. C'est-à-dire les supporters ils doivent avoir un peu de patience et laisser l'équipe. On verra par la suite. Mais c'est-à-dire on est un peu gêné par le recrutement. Moi, je travaille à Alger, la GSK n'a pas ramené de joueurs. Il faut le dire. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. La qualité des joueurs est en deçà des aspirations ou des espérances du supporter kabyle. D'accord. Et on va les laisser travailler en espérant qu'il y aura de bons résultats pour monter le contraire ou pour prouver le contraire. Sinon, il faut y admettre et accepter. Merci comme ça ينسي مسيو ملا ينسي مسيو عبود surtout عبود ينس bon courage merci beaucoup هيا بقى على خير سلامة تنميرتي نكمل أصوات غرون مثل ما الدوام أصوات غرون 0772 13 86 فايبر يا خير سي بلو فاسيل بور نو باش هذا نقوم فوالا
تقلب هكا السوفا ان بتي ميساج هذه هنا هي التوب شات عند الى يونس شارل شارل donc je le préviens, il arrête les accusations gratuites, sinon c'est le blocage, je l'avertis, et il est en train de faire des accusations gratuites وإلى آخره إلا قد يحبس نعمولاش bloquer. Voilà. Charles, il vaut mieux arrêter vos accusations gratuites, sinon c'est le blocage, je vais vous bloquer. Voilà. Vous inventez des choses, il faut respecter les gens. Voilà. Nous disons le numéro. Azul, la slama. Allô. Oui, allô? Allô, la slama. Oui, مساء الخير في الأول سي فؤاد de Lyon. مساء الخير، la slama de Lyon. Donc, Oui. je vais intervenir un peu, je suis sur Oui. votre direct. Oui, allez-y. Là, donc, un peu sur un peu ce qui se passe un peu avec la GIASCO en ce moment. Oui. Et c'est un peu incroyable parce que tout le monde essaie de gérer, tout le monde essaie de. Voilà, moi je trouve qu'il est indien, en fait, il y a eu beaucoup de critiques concernant le départ de Bouzidi. Ensuite, la GSK, on a fini deuxième. On méritait même carrément pour gagner le titre. Oui. يعني qui a critiqué la GSK, finalement, ils se sont retrouvés à ce que même, je pense que tout le monde, on a tous, il y a des choses qu'on n'a pas compris, il y a des choses qu'on n'a pas. Je pense que la direction, quand même, je pense, ils savent un peu ce qu'ils font, ils ont changé un peu de politique par rapport à ce que l'année dernière. Oui. Il faut quand même dire qu'ils ont ramené quand même un staff compétent. On a commencé par Vilud. Je pense que c'est quand même un entraîneur et aujourd'hui il n'est pas présenté quand même. Oui. C'est les chiffres qui parlent pour lui. On a tous des choses à dire. Moi je conseille un peu les supporters de la GSK, c'est d'attendre la fin de saison pour critiquer, pour dire cette saison elle est bonne ou pas. Pourquoi au début de saison, les gens ils essayent de travailler, ils essayent de démarrer quelque chose. Dès le démarrage, on essaye déjà de mettre les bâtons dans les roues. Oui. Pour moi, je trouve que c'est plus utile que les supporters ou les journalistes ou autres, c'est d'attendre la fin de saison, c'est là qu'on fait les comptes pour voir si la GSK a fait une bonne saison ou pas. L'année dernière, j'ai vu un peu ce qui s'est passé avec le recrutement, tout le monde était inquiet. Je comprends, la GSK, c'est plus qu'un club, maintenant que voir la GSK, maintenant que c'est plus que tout. Mais ce n'est pas une raison, il faut aller doucement. Ce qu'il y a, j'ai entendu, c'est une vidéo en fait, une des vidéos en fait que tu as montré sur YouTube. يقول هناك إلا قصبر باش تصور الحاجات البيضاء ماشي داير كوم سا. il faut pas inquiet, il faut pas se précipiter en fait. Il faut laisser les choses avancer tranquillement. J'espère que même l'équipe Sakina, vu que l'année le temps que ça se met en route, moi je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose. Il faudra leur faire confiance, il faudra attendre la fin de saison pour critiquer. Aujourd'hui, je pense que la GSK a besoin d'être vraiment, comment dire, il faut les encourager en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas facile. Et une direction comme la GSK, ça a trop de pression, que ce soit des supporters, que ce soit un peu ce qui se passe en Algérie, que ce soit beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui viennent mettre les bâtons dans les roues. Moi, je pense que les supporters de la GSK, il a pas des pour aider cette équipe-là, pour arriver à quelque chose. Après tout, ça reste quand même du foot, ça reste du sport. On ne va pas non plus arriver à des menaces, arriver à insulter un président, on fait confiance. J'espère qu'ils vont arriver à gagner pourquoi pas un titre. Moi, je pense que Mathouala d'aujourd'hui, en fait, le niveau du championnat algérien, Mathouala comme ça, je pense que on n'a pas ni Barcelone, ni Algérie, ni nous, on a un peu on a gagné contre une petite équipe l'Afrique, c'est pas le Marir, c'est pas
Quand tu vois le Mouloudia qui a domicile, elle a fait 1-1. Nous, on a fait 1-1, on a fait 0-0 à l'extérieur, on a ramené un point. Je pense qu'il faut patienter. Voilà. Moi, je conseille les supporters de l'GSK, c'est de patienter et puis et faire les comptes en fin de saison. Pas pendant, ni surtout le début, parce que le début, en fait, vu qu'il y a des nouveaux joueurs, un nouveau staff, ils ont besoin d'un peu de temps pour mettre la machine en marche. Voilà. Eh ben, très bien. Voilà. Donc, je ne vais pas trop prendre l'antenne pour laisser les autres intervenir. Attends, donc, on est sur. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Merci, Midi Kadridna. Merci à vous, Mohamed, et puis au plaisir. Eh ben, au plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci, bonsoir, au revoir. Bonne soirée, bonne nuit. Voilà. نعسكن نفرص تونيت باش السولة اليوم داك النغ بالك السولة هذا غير ديالوين فوالا مس حموتان جورناليست توسن غير ديالوين غاف الماجيسكا فوكوساف الزول رشيد لا سلامك. Tu vas bien? Un petit Céline, ça va? Tu vas bien? صح على عينك d'abord. صح على عينك وياك الشيني. Un petit Céline, ça va? Avec une semaine de retard, mais معلش. Ça va soit معلش. Ça va. هسه كي تحضر لنا كونفيرونس دو براس تولى كل لا جيت كان رواندا تسدو نيغاسي لو بوين دو في نك ما تكيضاتي يعني سو سوري بيان فوالا هذا كان لا كاميرا ياكيني فوالا هكا كي سي بون quelques extraits de la conférence de presse. Eh oui, j'ai essayé de les extraits pointés d'un peu les chaînes de télévision, la radio, voilà. Donc, surtout la démission, la rumeur de la démission de Chérif Bellel, oui, la sanction qui le concerne, le reste, on verra de quoi ça a tourné. ما زمرض غير دويضة بفايا كيني وديرني ما زمرض من بعد أغيد نطون أبريسياسيون دو ريكروتمون دو لا جي اس كان أمدي تسوالي داكشي سار ليكسبيريونس الدومين كيني أمدي تسوالي فوالا. D'abord, la question qui lui a été posée et que j'ai moi-même posée, pourquoi une conférence de presse maintenant? Oui. Et net, c'est pour un petit peu, parce qu'il y a trop de oui-dire, trop de choses qui se disent sur les pages, sur les réseaux sociaux, concernant un peu le club. Mais à une question laquelle tu me parais affecté par ce qui s'est passé à Béjaïa, il a reconnu avoir été très très affecté par ce qui s'est passé à Béjaïa. Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas assisté à donc, il a subi un peu. Il a été contrarié par certains supporters qui n'ont pas qui l'ont un petit peu malmené verbalement. Que ce soit même à l'hôtel, que ce soit mais bon, justement, après ce match, il y a quelques informations qui ont circulé faisant état de sa démission. Question que lui a posée notre consoeur de Nahar, que je salue au passage. Il a répondu, mais la question de démission, il n'a jamais été question dans ma tête de démissionner. Encore moins, je n'ai mandaté personne pour parler au mon nom ou là pour mais il a parlé un peu il a parlé de manipulation et comme quoi les qui ont l'habitude je reprends ses propos, hein. Je n'attaque personne et je ne défends personne. Il y a des gens qui ont pour habitude de se servir à la JSK et de la JSK, que ces gens-là, ils ont vu que leur intérêt, ils n'avaient plus cet avantage, et que je continuerai à lutter de toutes mes forces contre ce genre de personnes qui en ont assez, qui se sont assez dorés sur le dos de la JSK.
Justement, il a évoqué certaines situations. Il a parlé aussi du fait que des plaintes ont été déposées pour diffamation à l'endroit de certains internautes qui auraient, selon lui, exhibé des documents, de faux documents. Ouais. Pour le reste, il a un petit peu abordé la question de la saison. Et nous avons une bonne équipe. Nous avons mis en place une équipe. Nous avons ramené un staff qui a les capacités d'aller loin. Oui. En termes de résultats, il n'est pas maintenant qu'on doit nous demander des résultats, mais il faudrait attendre la fin d'un exercice. Toutefois, il a mal compris ma question. Mais Smir ne peut pas empêcher aujourd'hui, c'est un petit peu de par le monde, notamment au niveau des pays du tiers-monde, où le football est une passion, pour ne pas dire une religion, le résultat prime. Donc, Néral s'est dit il faudrait un peu faire aussi avec ça. Donc, il faut contenir. On n'est pas, parce qu'il faut dire qu'on n'est pas dans les pays anglais, en Angleterre, dans les pays européens, dans les pays de Sa Majesté la Reine. Oui. Parce que là-bas, il faut dire que c'est un peu la formation, c'est un peu les résultats. C'est vrai qu'on recherche le résultat, mais au niveau des grands clubs, de ces pays-là, le résultat immédiat n'est pas l'apanage de ces clubs, mais ils visent un peu dans le cadre de la formation. Tu n'as qu'à voir, je prends l'exemple d'Arsenal où est-ce que Saden Emery n'a pratiquement rien pris. Klopp, ça fait 2 années, 3 années qu'il est à Liverpool. Ce n'est que l'année dernière qu'il a réussi à prendre quelque chose, etc., etc. Mais chez nous, il faut reconnaître que nous avons la culture du résultat immédiat. Bon, ce n'est pas que chez nous, dans tous les pays un peu du bassin méditerranéen. Donc, nous avons une équipe, nous avons mis en place une équipe. Il faudrait que les gens nous fassent confiance. Puis, un peu la question qui a été aussi abordée au cours de cette conférence de presse, c'est l'histoire de la suspension qui a été infligée au club, à savoir la suspension pour 2 années du président avec retrait, avec proposition de radiation, pardon, une amende, défalcation de 3 points en début de saison, plus match perdu, sans en gagner, sans en donner le gain à l'adversaire, le fameux match JSK Kama. Il a parlé, Maître Berkhaï, il a parlé un peu du recours qui a été introduit. La commission de recours de la fédération, elle a pris une décision, c'est celle de donner disons qu'il y a une sanction au passage qui a été levée, c'est la défalcation des 3 points en début d'exercice. Si la sanction était restée, jusqu'à aujourd'hui se retrouver avec moins de 2 points, parce qu'il faut compter le point du net, donc ça aurait fait moins de 2 points. Mais il n'y a que la JISCA va déposer un recours au niveau du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Parce qu'apparemment, selon les règlements, ils n'ont pas le droit de déposer, puisqu'il y a un recours au niveau de la fédération, ils n'ont pas le droit de déposer un recours au niveau du tribunal arbitral des sports algérien. Mais nous avons confiance, ça il a un peu repris, il a remémoré un peu l'affaire Ebossé, où le TAS avait donné un petit peu, il avait levé la suspension de la CAF, interdisant à la JISCA de participer à une compétition continentale pendant un certain nombre d'années. Donc, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était 2 années. Donc, nous avons confiance au TAS. Et toutefois, je suis revenu à la charge en disant, mais bon, normalement, si vous l'avez suspendu, que faisait-il avec les présidents de club? Et là, il y a une photo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, en le voyant prendre un café avec le président de la Ligue nationale Medouar. Donc,
Donc là, la question n'a pas été éludée. Mais bon, tout porte à croire que s'il y a un deal ou là, je ne sais pas. Mais bon, pour le moment, la suspension de Mellel est maintenue. Toutefois, selon les propos de M. Khalil, il n'y aurait pas la mention de proposition de radiation. Bon, sauf que quand il y a 2 ans de suspension, souvent, elle est assortie d'une proposition de radiation. Tant mieux. Bon, parce qu'il faudrait que là, on a spéculé beaucoup, que la fédération, le ministère allaient prendre des décisions au lendemain de la victoire de l'Algérie au Caire, pour dire qu'il va y avoir une amnistie pour tous les joueurs, pour tous les dirigeants sanctionnés. Bon, jusque-là, il n'y a pas eu tout ça. Mais bon, ça c'est sur un chapitre. Le troisième volet, on avait abordé lors de cette conférence de presse, à laquelle étaient présents justement les 2 avocats, M. Bakri, M. Moftah. Il y avait Nassim Ben Abdelrahman, le DG de l'entreprise. Il y avait aussi Jean-Yves Chez, qui représentait les conseillers techniques, qui représentait un peu le staff technique. Bon, pour rester un peu dans ce domaine-là, la question a été posée concernant Mazra. Est-ce qu'il est manager général ou pas manager général? Mais là, elle a été précis en disant que non, officiellement, il ne fait pas partie de l'organigramme de la GSA. Du club, ou dans la mesure où pour lui, il considère Moustapha Mazra comme étant un ami qui lui a permis et qui est là pour prodiguer éventuellement des conseils, etc. Mais au titre officiel, comme ça a été un petit peu annoncé qu'il aurait signé son contrat, apparemment, selon Mellel, la question est tranchée, il n'est pas manager de la GSK. Depuis, comme tu sais, le manager, c'était Morad El-Tahal qui est parti. Donc, ceci sur ce volet-là. Puis on a abordé le volet Fiston, où, comme chacun le sait, Fiston, il a adressé 3 mises en demeure à la JSK pour le régulariser. D'ailleurs, personnellement, j'ai en ma possession une des mises en demeure dans laquelle il a rappelé les articles 14 et 14 bis des règlements des transferts, règlement juridique des transferts au niveau de la FIFA, qui lui donnerait raison, parce que la place de l'eau, c'est à un moment donné, les joueurs avaient le droit de se libérer de tout contrat de manière unilatérale, autant exclusive de l'employeur. C'était à l'époque, il y avait quand même, à un moment donné, il y avait une histoire où il fallait que le joueur justifie qu'il n'a pas été payé pendant 4 mois et 1 jour. Puis la FIFA, au vu des nombreux problèmes qu'elle avait rencontrés, il y avait beaucoup de litiges, on est revenu à 2 mois, à 3 mois et 1 jour. Puis, on est revenu, maintenant, c'est à 2 mois et 1 jour. Les informations que j'ai, d'ailleurs, que je t'ai données lors de cette conférence, c'est que Fiston a pris un cabinet d'avocats espagnol basé à Valence. C'est lui qui est en train de défendre ses intérêts. Selon l'avocat du club, il te dit que Fiston, il a été réglé au dernier centime. Et la question qui reste posée, c'est que pourquoi Mellel, Fiston, s'entête à vouloir faire valoir ces 2 mois et 1 jour. Et apparemment, selon d'ailleurs Iliada Meshfer, il a fait passer tout récemment une vidéo qui a fait encore le tour d'horizon, si ce n'est le buzz au niveau des réseaux sociaux, où il parle que l'équipe ne l'a pas payé. Alors, maintenant, le problème, il reste un problème de communication, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à la fin à l'avocat, mais pourquoi vous ne nous avez pas mis à disposition les relevés bancaires qui puissent au moins justifier, qui puissent au moins attester que la JSK est à jour avec ce joueur, et ça est à son temps exclusif. Pour Maître Moftah, pour lui, le joueur est en abandon de poste, donc qui lui a été signifié, la FIFA a été saisie, mais inversement, apparemment, la FIFA n'a pas encore saisi la JSK selon ses propos. Donc,
Voilà un peu. Puis on a soulevé le problème de la communication. Nous avons demandé la mise en place, nous autres journalistes, parce qu'on a besoin d'avoir un interlocuteur. Ce n'est pas à chaque fois que je dois appeler un président ou un entraîneur pour demander un entretien ou pour demander une conférence de presse. Là. Donc, comme dans tous les clubs du monde, comme dans tous les clubs professionnels, on doit mettre en place une cellule de communication. J'ai dit qu'il faudrait mettre en place cette cellule de communication, quitte à l'effet, même pour mieux informer, même si parfois, comme tout organe officiel, Mohamed, tu as fait un peu la PS, voilà ce que c'est que parfois, l'organe officiel, il ne donne pas parfois ce qui ne va pas. Il donne uniquement ce qui va. Mais Manège, à la limite, comme la conférence de presse, toi-même, tu as raté pas mal de confrères m'ont appelé pour me demander comment s'est égoupillée cette conférence de presse, où j'ai répondu que moi-même, j'ai été appelé par un ami journaliste qui m'a dit tiens, Rachid, il y a une conférence de presse, voilà, on nous a appelé à droite et à gauche. Donc, on a demandé personnellement, j'ai demandé qu'il y ait la mise en place d'une commission de communication performante. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que même j'ai dit en aparté MLL, si on se met à écouter un peu tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on ne passerait pas 24 heures, mais on passerait 28 heures à vouloir décortiquer tout ça, etc. etc. Mais, en l'absence d'un organe officiel, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, que des jeunes s'initient, que des jeunes prennent le loisir, prennent l'idée d'écrire ce qu'ils veulent. De créer leur propre page et avec des informations. Bon. Chacun a ses informateurs, chacun a sa top. Donc, nous avons demandé ceci. Maintenant, pour s'agissant des résultats sur le plan du technique, c'est là où est intervenu Jean-Yves Piché pour dire que, tout comme pour un élève, un parent, il s'inquiète des résultats de son fils au bout du premier trimestre. Pour voir est-ce que son fils a bien travaillé ou n'a pas travaillé. Ceci, c'est en réponse un petit peu à une question. Donc, INAEC, des résultats, il ne faudrait pas. L'équipe, elle est là. On a fait une bonne préparation. L'équipe, elle a donné, elle se donne à fond. Il a évoqué les 65 premières minutes du match contre le Marrakech, qui a été, selon lui, assez bonne, de bonne facture. Même si sur la fin, le Marrakech aurait pu repartir avec le partage des points, enfin, le nul. Et parce que là, c'est pas un classement, c'est une élimination directe. Il n'est qu'aussi que 1-0, ça reste tout de même un score piège qui permet aussi à l'équipe qui va aller là-bas pour défendre son équipe. À la question du problème offensif, c'est vrai que l'équipe, depuis un moment, elle de cette inefficacité de son compartiment offensif. La preuve, même pendant les matchs amicaux qu'elle a joués, que ce soit notamment en France, l'équipe, l'attaque n'a pas été aussi performante. Disons que, tu m'excuseras l'expression, mais qu'on utilise souvent dans notre jargon, dans le jargon sportif journalistique, c'est qu'elle n'a pas pété le feu. Donc l'attaque, elle reste. Cheikh te dit, te convainc d'ailleurs. Voilà. Le plus important, c'est que on se crée beaucoup d'occasions, contrairement aux matchs amicaux disputés durant le stage. Il crée pas mal d'occasions, donc c'est déjà, pour lui, c'est déjà un truc positif. Il reste un peu difficile. Mais bon, concernant le Marrakech, parce qu'il faut se dire que ça ne sera pas facile. Parce qu'il reconnaît que ce ne sera pas facile. Sauf que cette fois-ci, selon lui,
dans la commission technique, ils ont demandé à ce que l'équipe aille le séjour n'est pas trop là-bas. Il faudrait que le séjour soit très court. Ouais. D'ailleurs, je t'annonce que la JISCA ira avec un vol spécial directement sur Khartoum. Et il est prévu que le retour se fasse juste après le match. Soit par un vol régulier d'Air Algérie, Air Algérie qui doit endosser un peu les billets, qui doit voir avec Egypt Air, parce que c'est Egypt Air qui fait qui fait un peu la navette Khartoum, le Caire, puis prendre le Caire à Alger, mais ils veulent revenir juste après le match. Maintenant, ils ont demandé, c'est pas encore terminé, mais ils sont en consultation avec Air Algérie pour que Air Algérie affrète aussi pour le match retour, pour le voyage du retour, qu'elle affecte aussi un vol spécial pour ramener directement les joueurs de Khartoum sur Alger. Donc pour lui, le match d'après-demain de Biskra, ce sera un match qui, justement, l'équipe a besoin de ce genre de match pour lui permettre un peu de préparer dans les meilleures conditions cette échéance continentale, le match retour, qui d'ores et déjà, je peux te dire qu'il s'annonce très, très, très difficile. Voilà, Mohamed, en gros, ce qui a été dit pendant cette conférence de presse. Je voudrais juste quelques petites précisions, comme la suspension de Chénif Mellal. Quelles sont les conséquences réelles sur sa suspension? En quoi ça peut le gêner dans son travail de président du club? Mais fera Mohamed en principe. Oui. Parce que la sanction, on te dit qu'il n'a pas le droit de prendre, il est suspendu de toute fonction officielle. Donc, il lui est interdit d'assister au match, d'aller dans les vestiaires, à la limite même la gestion, il doit la confier, il doit nommer quelqu'un comme président. Mais bon. Mais dans les faits, souvent, même lorsque le président est suspendu, il continue toujours à exercer son rôle de président, sans qu'il ne soit officiel. Parce que tu dois savoir, Mohamed, que cette histoire de président, longtemps, ça a été déjà faite quand Medouar, à l'époque, il était président de Ch'teuf, il avait été élu député. Or, la question qui a été toujours posée, c'est qu'au niveau de la nationale, au niveau de la fédération, il n'y a pas de cumul. Pas de cumul de fonctions. Donc, le truc de Medouar a tout trouvé, la solution, c'est de nommer soi-disant un porte-parole. Il a nommé un autre président. Mais lui, il s'est désigné comme porte-parole du club. Or, je m'excuse, lorsqu'il y a une réunion des présidents de club, il n'a pas le droit d'y être. Il y était. Donc, l'entorse faite. C'est difficile. C'est-à-dire l'application de la représentation officielle, c'est difficile finalement de l'appliquer. C'est peut-être dans certains milieux protocolaires, peut-être il ne va pas représenter la GSK, mais en définitive, il va continuer à exercer son travail normal. Oui, moi je t'ai dit qu'en principe, c'est comme qui dirait un entraîneur. Quand on suspend un entraîneur, rien ne l'empêche d'être dans les tribunes. Absolument. Et de diriger l'équipe à partir des tribunes. Oui. Absolument. Donc, mais là, je t'ai dit que la question, tu sais, maintenant, si on s'en tient véritablement au règlement, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir. Absolument. Donc, là, quand tu as Tichini, Majlis, Ndia, où normalement le président de l'OMDA n'avait pas le droit d'accéder, il ne devait pas être sur la main courante. Il était sur la main courante avec toutes
toutes les conséquences que l'on connaît. Absolument. Il a appuyé sur l'arbitre, il a donc toute la question est là. Absolument. Voilà un peu le problème. Une autre question, Ken, une petite précision, puisque tu as parlé vous avez soulevé la question de la nécessité d'une équipe, d'une cellule de communication, etc. Est-ce que cela veut dire que l'ancienne équipe, elle ne travaille plus ou là? Bon, aux dernières nouvelles, déjà tout récemment, oui. Après, quand tu consultais le site du club, oui. Le site du club, il est pratiquement vide. Absolument. Donc, oui. Enseigne n'est pas possible. La question, moi-même, je l'avais posée au départ au PDG au DG de la SSPA, M. Nassim Ben Abdelrahman. Leur contrat est arrivé à terme. Nous allons mettre en place une nouvelle organisation. Donc, mais leur contrat est arrivé à terme, ça suppose que l'équipe sortante n'est pas reconduite. Absolument. Et d'autant plus parce qu'on a remarqué les gens, ils avaient l'habitude de consulter, moi-même je la consulte, la page Facebook de la GSK, mais finalement il n'y a rien pratiquement, même la conférence de presse, il n'y a rien. Mais justement, Mohamed, c'est ce que j'avais dit, Nirak, même en aparté, c'est ce que j'avais dit, on ne peut pas fonctionner comme vous êtes en train de le faire. Oui. S'il n'y a pas de communication, on donne libre cours à toutes les spéculations. Absolument. Et à tous les fantasmes des uns et des autres. Oui. Donc, et puis, tu ne peux pas empêcher un réseau social de fonctionner. La seule personne, soit vous déposez plainte, soit que Facebook, l'administrateur de Facebook, vous bloque parce que vous tenez des propos raciaux, des propos. Tu sais, les conditionnalités qui sont posées pour toute ouverture d'un compte social, d'un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit Viber, que ce soit SMS, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook. Oui. Donc, il y a des conditionnalités d'accès à ces réseaux. Donc, voilà un petit peu le problème qui se pose avec ça. Bon. Maintenant, j'ai demandé, comme les autres journalistes qui étaient présents, on a besoin parce qu'aujourd'hui, une conférence de presse comme celle d'aujourd'hui, elle n'avait pas personne n'était au courant. Et s'il y avait, comme le faisait nos amis de la Defense Commission, Sam Clary, que je salue au passage, Mohamed Blaskel, qui chapeautait cette commission, que je salue au passage, ils informaient les journalistes de la tenue des conférences de presse et éventuellement des événements qui devaient se dérouler, au sein de la vie au quotidien du club. Voilà un peu sur ce point. Il y a risque même de conséquences pour les matchs qui vont se dérouler ici. L'ancienne cellule de communication, elle gère un peu la situation. Justement, comment tu vois, comment on va se retrouver lorsqu'on va se rendre au stade avec toute la pression qu'il y a aux portes, etc., en l'absence d'une cellule de communication qui... Pour cela, ils ont tout intérêt à prendre des dispositions. Oui. D'ailleurs, dans ce sens, il faudrait que la direction d'Agisca, qui certainement sont en train de m'écouter, devrait prendre en charge ce volet-là pour le lundi, pour que les journalistes ne soient pas un peu malmenés, qui ont tourné comme d'habitude l'accès. C'est-à-dire que c'est pour ça que je te dis qu'il faut saluer le travail de cette commission l'année dernière, pendant la saison dernière. Donc, même les journalistes n'ont pas trouvé beaucoup de difficultés d'accès. Où ils avaient leur badge, ils étaient identifiés, ils étaient un peu
comment dire, répertoriés, il n'y avait pas de souci. Absolument. Pour ce match contre l'Iskra, tu as raison de dire qu'il faudrait que les gens mettent en place une commission qui devrait être chargée. Et je pense que la direction de la justice a déjà prévu quelque chose pour ça. Cette situation. Pour qu'on ne se retrouve pas encore à galérer. Simplement. Rachid, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Merci de nous avoir éclairés. On vous remercie voilà, pour votre participation à cette émission qu'on essaie d'ouvrir pour les fans de la JSK, les supporters de la JSK. C'est avec plaisir. C'est dommage, on n'a pas les caméras pour capter. Voilà. Je parle de supporters. J'ai aussi soulevé le problème de ces comités de supporters, parce qu'il faudrait aussi que la JSK qui draine beaucoup de monde, apparemment, pour la mise en place des comités de supporters, apparemment pour Cheikh Mellal, il y a une mise en place, il y a une personne qui a été désignée pour un petit peu juguler un petit peu toute cette énergie, parce qu'il faut dire que ce n'est pas une simple force. C'est aussi, non seulement c'est une force, mais c'est aussi toute une énergie vivante, les supporters de la justice. C'est toute une énergie qui est là, qui est présente. D'ailleurs, ils ont soulevé le problème des 200 ou 300 supporters qui n'ont pas pu accéder au stade de Hamash. Maintenant, on a tout essayé, le commissaire au match était d'accord, etc. Mais le président du NAD de l'ALO a refusé catégoriquement. Sauf que la question qui est posée, lui, il a utilisé le terme d'arnaque. Moi, je n'ai pas utilisé ça. Il est vrai que si les supporters avaient leur ticket, ils n'avaient pas le droit d'accès. Ça suppose que les dirigeants du NED ont encaissé un argent sans que ceux qui ont payé ce ticket-là ne puissent bénéficier de. Donc, c'est un argent, les supporters de la JSK, ils ne sont pas rentrés alors qu'ils avaient leur ticket en main. Ils ont quelque peu, s'ils étaient à 400 ou même 300, si c'est à raison de 300 dinars, 300 ou 400 dinars liés, je te laisse le calcul de combien de milliers de dinars qui ont permis aux caisses du net d'être renflouées, parce que, finalement, en principe, si les gens ne sont pas rentrés, ils doivent. Aujourd'hui, ils n'ont pas le moyen, mais sur place, il fallait déposer plainte parce qu'ils ont pris possession de leur ticket, on ne les a pas laissés rentrer. Il y a problème. Donc, mais apparemment, lui-même, il y aura toujours des gens qui vont suivre les déplacements de l'équipe et on va s'entendre sur le nombre, sur le quota à distribuer pour chaque lieu. Surtout, ce qui est un peu navrant, ça a été souligné par le NED, lorsqu'il te dit que les gradins du côté du NED étaient pratiquement vides et le football était un spectacle et on prive les gens d'aller assister au spectacle. C'est malheureux. Je crois qu'il est temps que les mentalités changent parce que en continuant comme ça, lorsque tu vois un match jusqu'à NED jusqu'à qui a été programmé sur un stade qui ne serait pas homologué par la Ligue, ça te renseigne un peu du vécu et des anomalies de ce sport. Ce n'est pas normal qu'à la veille du départ de la saison, le NED ne peut pas recevoir, ni le NED ni le CRB ne peuvent recevoir au stade du Vaout parce que leur terrain n'est pas prêt puisqu'on a fait l'élection, alors que le championnat s'est terminé au mois de mai. Vous avez tout le temps. Bosch Bararich qui se déplace aussi à
truc à Béjaïa. Oui. Magra, dont le terrain n'est pas homologué et qui se retrouve en National 1, qui joue à Sétif. Non, je crois que. Il y a des choses anormales. C'est anormal, c'est des choses vraiment incroyables. Non, si on débute comme ça la saison, c'est-à-dire que ce qui attend l'élite, il faut s'attendre à d'autres situations ubuesques qui risqueraient de nuire beaucoup au fonctionnement de ce championnat, qui pourrait encore amener certains dirigeants à faire des déclarations incendiaires, etc., etc. Je crois que il ne faudrait pas que cette Coupe d'Afrique qu'on a remportée au Caire, elle ne doit pas être cet arbre qui cache la forêt. Absolument. Parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer à progresser comme ça. Notre équipe, l'équipe locale de la CHAN, elle n'a pas pu accéder à la phase finale. Elle a été éliminée par qui? L'Algérie a été éliminée par la Libye, un pays en guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'étaient même pas domiciliés. On a joué en Tunisie le match retour chez eux. Donc, c'est un peu, ça te renseigne à moi. Quand tu es éliminé par un pays en guerre, ça veut dire que tu ne t'occupes pas de faire dans la formation. Même s'il y a une équipe qui est en train de faire dans la formation, c'est l'équipe du Paradou, qui est en train de produire beaucoup de bons footballeurs, parce que la qualité existe. La qualité existe. Pendant la CAN, il faudrait te dire, il y avait au moins 11 joueurs qui sont un produit du football local. Donc la qualité existe, la patte existe. Il faudrait justement que cette patte-là puisse évoluer dans de meilleures conditions et qu'on les retrouve un peu dans les plus grands clubs. Sakshini Besbaini, c'est un joueur du Parado qui vient de signer dans un prestigieux club allemand, même si ça reste au plan de vue résultat ces derniers temps. C'est pas un peu Mönchengladbach, tu as Atal qui est un enfant de la région, qui avait commencé son école à la Jalisca, puis il est parti au bac. Et il est un peu dans le viseur du Paris Saint-Germain. Tu as aussi d'autres joueurs, Badawi, Lossif, Nadji du Parado, qui sont en train de faire. Ils peuvent faire un petit peu. Bon, ils ont commencé un peu comme l'a fait un peu Attal, qui a commencé par une équipe belge, puis il s'est retrouvé en France. Mais aussi, n'oublie pas Milali qui joue à Angers, qui pourrait être retrouvé Winnet Smith, qui pourrait retrouver Bleli, parce qu'on parle de lui d'un retour à Angers. Donc tous ces joueurs-là, c'est Slimani, c'est un produit du terroir. Smith, l'avant-centre je l'ai sous le bout de la langue. معليش سعداوي سميث l'avant-centre سميث بركان qui est abandonné à Apton en Angleterre, un autre en Forest en Angleterre, puis il est reparti, je crois, quelque part en Grèce. Et puis tu as un peu tous ces joueurs, Bounja, Belabri, qui évoluent dans un championnat, au niveau du golf. Donc, il faudrait que la patte existe. Tu n'as qu'à sortir des bras, tu vas voir que il faut qu'on arrive un petit peu à faire dans la détection des jeunes talents. Jean-Yves Shea, il a parlé de la formation. Nous sommes dans un projet avec l'ULAC qui doit un peu intégrer un projet qui intègre toutes les jeunes catégories. Il y a de la bonne patte. Nous avons fait une présélection de près de 1000 jeunes qui sont passés
aux présélections. C'est déjà, il faudrait un peu donner les moyens, parce que, pour ton information, le PAC a voulu faire aussi son marché à la GISCA, avec le U17, les U19, et notamment les U20. Oui. Donc, j'ai dit qu'il y avait au moins 3 joueurs dans ces catégories qui étaient la cible du PAC, qui voulaient les prendre chez eux. Ah oui, hein? Tu prends, par exemple, parce qu'il faut le faire. Quand tu prends que tu es un Badawi, Oui. Badawi, le PAC, il ne l'a pas ramené d'un club de première division. Oui. Le PAC, il a été jusqu'à ça. Parce qu'il a mis en place un groupe de travail, des prospecteurs qui lui amènent. Mais c'est aussi un truc qui ramène de l'argent, qui rapporte de l'argent. Elle se dit, quand tu vois que Chini, le PAC est en train de se faire des millions d'euros. Absolument. Parce que ce que tu dois savoir aussi, c'est que Ben Sbaïni, Miro Tren, il est parti à Mönchengladbach, mais Atta est parti de Charleroi à Nice, et éventuellement s'il part de Nice au Paris Saint-Germain, pendant tout ce temps-là, le PAC bénéficie des indemnités de formation. Absolument. Donc ce n'est pas quelque chose de rien. Absolument. C'est que si tu fais grâce à cela, si je prends un peu le nombre de joueurs du PAC qui sont en train d'évoluer à l'étranger, et tu as au moins, aujourd'hui tu as au moins une dizaine, et si chaque joueur te rapporte 1 million d'euros, oui. Ça te fait 10 millions d'euros, et à chaque fois ça te rapporte. Donc 10 millions d'euros, tu multiplies par le cours officiel, tu fais un petit compte. Tu as les... Voilà, absolument. Il faudrait que Nérac, si ça commence avec l'histoire d'un match du NAD JSK qui s'est joué sur un terrain non homologué, il faudrait s'attendre à d'autres couacs de la part de cette Ligue nationale. Absolument. Voilà, moi. Merci Rachid, je te remercie beaucoup de nous avoir éclairé. Vraiment, on apprend chaque jour. On rate rien. C'est bon, c'est vraiment magnifique. Comme information. Merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour participer à cette émission. Merci Rachid. Bien. Voilà. Je salue un peu tous les amis de la chaîne. Eh ben, merci beaucoup. Encore une fois de plus, Sahel Ali Sahel Ali Kouekchini, là, مربوحت هناك توشوتك la famille, tes amis, voilà, merci. Merci à Rachid, au plaisir. Merci. Donc, Rachid Hamoutan, c'est un journaliste, un ancien journaliste, c'est un des grands journalistes que nous avons d'Aquilien et Tizi Ouzou. C'est quelqu'un qui a, surtout pour la GSK, il a bien suivi le parcours Inès. يخدم في des travaux j'espère sous forme d'un ouvrage بزاف يخدم quelque chose لعالي voilà Rachid Hamoutan on le remercie immédiatement يدنا voilà je vais ربي نبض دارت كرا l'émission داين كان أزكى هذا الدنوغال رواين ديلان الدنوغال مازال أدناوين أول غاف لا جيسكا أدناوين أسكا أدناوين سلازكا أدناوين وايض فوالا نخدم كاكي 2 heures بالك هذا الفكا كان افيك كيلك بتيت انفورماسيون سور دونك بدا هضره تقول في الصالون دو بيجو يبدا السكينه ماذا سنه 22 غوش تاكيني دي لا ميزون دو جون نتيني لا ميزون دو جون قداش علينا تيني ما تبغى ماذا تهزو مردينا تحضرم دونك لو صالون ياكيني الصالون دو بيجو العيد الفطا كنسقارن استقبايليت الفدا ديالني السكيني 8 اديسيون تمارا وكارموس دي تدارت الساحل ريدو من 3 ايام
أسا أزكا ذس لازكا تدارت الساحل ديزكان ذي تغيوانت أمبوزكان ما تبغام هذا ترزوم هذا دواليم القديش كيني كاركتير سوسيو كولتورال زعما ما ترزوم غاردينا دونك دوا كيني كان يزمر الساكيني يدربوين النوغال رزات أزكا غاف الحوايج كيني الدراوي أزكا ان بو بلو لارج غاف فايا كيني ولينا كان الساكيني فوالا ضد غاد تاكارا تدويلتنا كون جا ذي خير لهنا در مليل أزكا يبغى ربي ديما غاف تسعة كيض فوالا غاف تسعة كيض أكني أردا ساون سا ديبون ينقيم نص ساعة ينقيم ساعة ينقيم سنة ساعتين تسوى نقيم يظلي نقيم 3 ساعتين ان شاء الله كان نزمر هذا نقابل كاكي دونك تسقارن نقابل هذا شوف الدنيا قبل التدوين وبعد à votre écoute pour ramener rapporter de l'information, vérifier l'information à la source. Voilà, l'essentiel dernier, on vous ouvre le micro. جبت ربي نبوض الفكرة تزويد كينيا كون جات تصويرة كينيا نشوف من لا كونفيرونس دو بريس لا كونفيرونس دو بريس كل شيء طاح ان الموسيقى اي مطلوب كان الخير لهنا وكني دمليلا ازكا ما يبغى ربي ميمور توجور لاشين كابيلي نيوز التلفزيون كلس غاف تسعقيض حاشا سيشكينايا زينا ادوغالم اس ديالنون ومن بعد تنميرت نون قيمت دي لهنا ارتفاث ما يبغى ربي